Ayaya, ayayayaya, ayatali mama isufe bandali lokwa ndio kwa dala udope pa Mike Loja Pro unangumize kanangulote uwaulile ni mujongu manye ulembele jiunji na ngungu na me namba ya simu na ngungu fute aya ikupateka we yabalela mama yomani ngutangadika bebe saka nangu nalizika sinu panikuna wako upita nangu nikukumbukila vitendo chirandeka panyuma vichinapikita sana do yesa utuvele pamu sana do saka nangu lizike na wako pai mwachani kumbuleka nangu pai kungupatabu yekuna bejuji wakwaminika we mama beleka dimeje ulotajenga mwani kula tadile siunkukumbukila wakati chivikita madai nangu nikuka kukula sikukula kusina nyakula netuni kurumuka neida tulia kula unangumize kanangulote uwaulila ni mujongu manye unambele jiunji na ngungu na me namba ya simu na ngungu fute aya ikupateka we Kangukuna ntandi nandi kwa ulila kenga ndikulota dali Ausha utenda dauma undi manya kenga ndikulota ni mujo Alama penje changanya nani mujo bani kujopa Kanangulo watengwa ulila ni mujongu manya Aningutenda Zuzana, aningutenda Maria Akangutenda Zuwana ndo mana mapendi ndikangushishila Kandika kajana wako na ni mujo bandika pata lishishi tendo manya ilota yangu kwako indikwa lota wako mapenzi gara notaka kuita Angutamwa kutenda tenda mwana ndija pale kuloteka Angutamwa kutenda tenda mwana ndija pale kuloteka Nanguba ndida hata kwako Ndidi kulota wako Nani muju ndida hata kwako shahida unamira rangu unangumize kanangulote uwaulila ni mujongu manye unambele jiunji na ngungu na me namba ya simu na ngungu fute aya ikupateka unangumize kanangulote uwaulila ni mujongu manye unambele jiunji na ngungu na me namba ya simu na ngungu fute aya ikupateka we yeah classic Reki Pro Good Life Studio